Shoot. Usho Iqalile right, sanibonani abafowethu. La eKagiso 1 eCentral Hall bafowethu ziyakhala ngiphephisa isinonhlanhla ngapha ngibaqana vista ngapha. Anembeleko ukuyanyiwa nangomunye yakhe. Bafowethu leli hall ngifuna ligcwale. Abantu general mali general 150 VIP 300 VIP 500 yayiza leyo makuwukuthi ufuna ukuhlala leli lemuva le 150 rand makuwukuthi ufuna ukusondela uzothintana nathi abaphathi bohlelo abanikazi bomcimbi is 300 rand kodwa ufuna ukungibambela isigidi ungibambela imayi uhlale nami ukwenze yonke into nami is 500 rand lento ebizwa kuthiwa i-of yabo uthu abafanayo VIP yayibona nto leyo iy'ngane 50 rand ayikho i-VIP y'ngane ikhula box is 50 rand uyabona silaba futhi eKagiso 1 ziyakhala kudula umthangala yayiza lento angimfuni mina umfana lapha ozofike engitshela ukuthi yena unesiyezi ngoba 16 December futhi ekhale ziyakhala ongafuni kusaka Danko.